Kacing penmena jong menteri rangba u Konrad ke sangma haka arterik ujeliu araja rupsan. Kebaula ong baka sorkar Meghalaya baka sorkar Asam kila dapat menjur pan sino yaki mauput ki caka badan pedeng kajing kajaput hapo kakat santrik unailar araja rupsan kala pelong ye weuri rangba ubala no akarta ban mi syakmat ban keren shikentien arkentien. Ya kajing penmena lor kajing menjur ban sino yaki mauput ki henriu tuli ki caka padana pedang kajing kajaput ki beladap ban penbet pad beladap ban yasoiru ya ke MU u Konrad ula pentep hadien kajing yalang kebelalong hapadang ki menteri rangba Meghalaya pada Assam kebelalong haka arterik ujeliu araja rupsan hanongba Guwahati uni rangba ubaladan nyopun rio snem kerta ubala mi syakmat udai ubala itu kerteng kumuba wandel pasa kebangin kot ye tuma wandel ubala syong thai kumbu professor bat kumbu head of department jongga department electronics na Senanaman College uba wandel udairu ukun rangba jong u reverend PL1 u reverend PL1 udai publisher bat u editor jongga kot kubor u jantia kabalami pertain nadu usnem kat kendai spa saup kendai bat udai rangba ubala lumbon ki jingtep akabaide beki jaka hakaput kentup ban lum ban lang ki map bad udai ublai dan benta ban yatho yatar bad ki babon ki jingtho ki bede bakari khasi jaintia haka jingelam jong reverend JJM Nichols Roy mentangin pensngap chapi ayu ma wandel un yatho halor ki jingtep ki bo layo ban lum bad ban yo sngo dakishkor naga jingetu khana jong pa jong u Reverend PL1 tangin sngap kay kaba nakaliang ma wandel pasa indon ban pensngo kay kaba I don jingtip kaba ilayo ban lom jingtip nakaliang kupa jong I bat kumju ma iru namar bat I kabangin sa shipin I pi ya kita ki jingdon jong ki kot kisla ki bala keren shibon shpang uput usam hawi day baka jela Meghalaya bat Assam mawandel ni ai kublay yapi ni kemen ban yu pi don nakamet kabakot kabakya kublay nang ye don kat bat pi tingi kwa ban po kuwi ka jingkeli na pi bakata snem kaba pi pilayat pilalong way na kibalat ai ka jingshai ki khana samla mentanga ngai ki babon kiladon ki hakikam ki jam per te kai ka jingtep ka jong phi shphang uni pot usam na mangi menta magan sadon ka jingye penbet baka don lu kata ka bang yong ban ai bat panishim kliang kata ka give and take policy kai ka ba phi don jingtep shphang kini ki jaka ki badon ka ni ka jingye ka ja po kapot to kulai shibun ba na shlong mil ngar ngadap da kejing ngotenat buat kejing terang ban kendu namar ba dewi kendu buat pi silong mil kebalaju penibun ki isu Hungary ki jat benriu naduk ke kopor kebab peni bagi wan ki west kasi student ba ya kedom ya siap kila ban main biang hadin hirtma Putin ngala yo ban kampit banyak silong mil wat bun ki kam bagale kalong banyada ya kini kejat benriu jong ke Meghalaya te hakabaya day wat kini ke bordar kalong kumni nyamar ba nadu mishwa ipa ida juya tu ngiyo I gejing to jong I hagapor ba kiyo independent ma I wat Joy Reverend JJM Nichols Roy Shibna Yarbunai lagi meet kila don hakwal pati wanto ki badon kam syapang kani kari India jongi but hakata kicing to ngalap artili ki badon kam ha kawai kedai syapang district council but menkong sywa kata kelong la ngin ya so bat India leni ngin rung bat kata ke instrument of accession
hakaba ngimla bantip namar ba kat kum gajing kren jong Sir Winston Churchill wat ledumla ban ai yak independent yak India ai Prime Minister atli yo Mahatma Gandhi Henry Churchill ong you way nagi contemporary historian ba I am afraid of the invasion from the north kamot ba katsan snem hadin saupunyo ngiyo I China ulhiertma wat neru bopli ba I yiga sukasan u klempun kre wat ngila tip bangila rem kejing yap kelong kebjubor tenang tu kelakut ketu din ketapan kami sekeni ke 1966 ngajatu hok yepi u Captain Williamson sangma ba joy nang ta ipa bat bun kinigi leader na jantia ki kendo bagi ong kababhado kede manginyo ke Hill State kabapura na kene ke sarkar Assam ho 66 kladon ketak po yorang hep po like mukra ke meeting bat hang tu kladon lut ki briu ki banyakren kemasa you way na ki miso u mal sauma u doong kini ki kintin kasi jaintia boy war karo bat mikir kini kilong south reutli ki string jong ke gitar kasi jaintia boy karo bat mikir kilong driu bat ladze ki ni kiksai kilong intune pin sayo Hill State Hendrik masngusi kilong bahadin 1967 la penbena ke Indira Gandhi April 13, 1967 kalau penbena ya ke reorganization bat kini kam day ke full state ke day tang ke sub state 50-50 hang tu lami UA ba Hoping Stone with general advisor ke PCLC ulami blood nang ta Professor Gigi Swellru ulami no but hoping haga 1968 Mendi Pathar Conference habagawan ke Indira Gandhi ulami ino blood but ulabo saw hajar ngot ay ke list jong ki non-violent direct action babun ke digi maram but don katukat ni na lauso tun nga kumau nang tanan nong tumay na marba nong tumay ka HSPDP quarter ka ba ka headquarters ka di haying jongi bar senghi wan ba hoping nang ta umpling ru hajway ru ki don kendiat ki banjale tang ba kicing sutenat gelong ba ki ne ki leader ki yong pek pibun batray okam office nailej tuway ba siya jingit balik sipo Assam senun mati ban siya set ki degi maram sudah hang tu balay ngai bat mari yo Hill State te hakata sub state kiliak men palat ki klemperkat 1972 January atfuway terik kawan ke Madam Indira ban ai ya ke full state tang bakto ki arngut ki stalwart jong jingle state kim don su bat ke ke blondar ke belale ki don ke border ki klem yakren nang ta bat ke reservation bat pek ke dia ayu ke reservation du munta imat kan hablek ke Supreme Court ke expert committee kan namla to nai kren ni kata nginwan no cha ke border ki klem kren AA jingsha habayo Hill State lani habadon keno jingjok tma habile tma nungkong du jing penbek ke de ke border ngi klem le yakata bat ngila shu yakata bat hosnem katkandai spa prapo YB Chandrachud ukpa jong u DC Chandrachud u CGI
jong Chief Justice of India how to kapor ukpa jong uni wamenta DC Chandra Shud ulawan bat ulalek nyo uong kumne border settlement with only sentiment and no documents is futile. But menta hi ngipoi hangne. But hadin pat ngalayo sagaway kakot pat hagapor bu ukandrat sangma ulamut banchna yakato ka MOU 1 ngayo sagaway kakot naglay ngot kibriw angot takim don syu MLA but iway pat ru idi professor i ai ngata kakot kabayato in no way ba kamaikuli bat ka feeling kata kandon bat ka Assam ki point kilong ki baso tanap ba kalong kumne Maria yo hill state Assamese will do lupa one sister state after the another ula do ulud sa stang Mizoram marway ula le kumno ula sim ya map jong RL Singh bat ni sepen ni pi long bak kilong mir ula sim ya map RL Singh bat kila draw ya ka not kasi na po nong po siya not kila draw da kita ki kontur ikum ko kabarung siya po ka mainland kamday kaday ta ki jaka ki balong very fertile ban increase ka revenue but yakani ki ong yaka ka 1967 Assam Reorganization Act but Klemkot igi nokmas, klemkot igi daloy, klemkot igi sim, kila le sop tang duta ka jingpen bej yaki pod. Bakam sung si su numanda la jurutan kani ka syuki ka jingkwa bor ka 1971 kata ka Meghalaya bracket Meghalaya North East Act kadi ka ju ka 1967 Kim tip bagadei ka ju ka 1967 kila priang yaka. But sagaway nga kwa but not chapang bodar. House nem kat kandai spa inyo punrio. La den yaka kupli. Da la den yaka kupli. Ka kupli kidei lightly ki wa jong kari Meghalaya ki bala ai ka kupli. Ka menriang, ka mentang, bat ka jurem. Api nadu baye keren yo put usam nadu ki menteri rangba ki ba menchua lan ngi puli nadi du por jong menteri rangba lalek nyo pa bibiling do pa iki maulong ngi baka don kani ka kentien kata ka baki ong ka give and take policy paradu mentar ngi keren baka kadon kata give and take policy kuma phila keren mene ba an aino ya ka mai khuli ba ka pilang kata ka ba andre ki bri ki ba shong ba sang thi pat ki purcha te kai ka ba pio jingtep halor kani na ipai jong pi to iklat no usnem kharkhandai spa propwe tamba hande ngangej amar hakani ka jingya linti ke jong pi nga thai pila don ka jingye kran kum kita ki rirang ba mishwa ke ke jingdon jing snow ka jong ki habedep kani give and take policy to kumlei chilongbe plakli kata te iparu nado ka to pila atibi nado ka por bakila syia shimmi ka sop state nang tai lai mi no but wa hoping nang to last im don su katak interest but la su ong ba kat tu tip kon in lech te fangani ka keep and take policy hot ngayo ban puli nakikot jong ba tayang siapang ba iki maulong ru kadon kejing yakren bat counterpart da ketopor kam su Assam opera pula nang ta don ru jong ba bring ru kikren Henry ka keep and take to lada on keep and take way bangi labi nyaduk kepor ka bangi yo ya kata sop state ta keep and take to Kenya kumne ken ya ka mai khuli feeling kata bangla tip hok leng ba tu ki jing kren jonga leng ba ka kot bangla yo phila ai sha Assam te keep and take kemut you Assam ta ka de pali jong upat ban ula tik te hap keep bandon kata ka
kip antik. Tengah nomor ba naduk miswa lejus neng kipa nakta ki rew rang ba ki bi don lang ban pej benia tengah la pej ba le ayu. Te hapdeng jong COVID pat hasketariat u konrat sang ma fitip ule ayu u la plan da kata ka head count kamut kumne ka BJP electoral bond kalong 520,000 crore tiaman tit yaga langpi baro layo tit henrei nagano ma kadaw ba ukremle ngamtip bat kane menta terkeniru don bok ba lakli long me reganir ngikwa ban at kendiat ba yo sakalang ru kan hap hagaju ke apat Omot long kum pipis ngo ba kani ka give and take kamdi bandan. Lada ka asam kam pentip iki jaka ayu bikin asingi. Ka kip antik kam day bandan nakajingkran bangalakran reng hapman biang lada kip antik kadon ka asam kampat don ka wairu ke jaka baka ai namar kataya kani mdon kam shu ban penlong kam kata ka kip antik ya ka bala lej menta ngin hap stick chekimap ngin hap stick chekanong rim ka balabu da hibri hunda hintai Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.